Festival malih scenskih formov Đurapa v Harhaji toho roku nebude zmahatelný jak po teraz. Všetky dni peršie predstavy budú počínať na 19 hodín a budú še vyvodziť u teatrálnej sály gymnaziji Laza Kostić. Dneška po švetočnom otvaranju festivala budú vyvedzeni 3 predstavy. Ninja u tenziji 2, kocurskej dramskej sekciji KUM i Dakomu mac Dakomu mačoha u produkciji etnoklubu Odnjate od Zabuca Tiž z Kocura. Najutre bude teatralni falac sezona lovu na lovara dramskog studija Art Doma kulturi Ruski Kerestur i jak zabis predsjedatelja Ruskog narodnog teatru Petru Riznić-Đađa, a u koprodukciji s Verbaskima Karpatami. Na njezelju na repertoare budu predstavi Atak na identitet dramskog studija Šid i Krucina dramskog studija Ruskog kulturnog centru Novi Sad. Podčas festivala bude otrimana i vistava z tohoročnej podobovej koloniji etnoklubu Odnjate od Zabuca i mesnog odboru Ruski matki Kocur. Festival organizuju Matka društvo Rusnacoh Novog Sadu u Vojvodini i Horodski odbor Ruski matki Novi Sad, a finansijno ho potrimali Horod Novi Sad, AP Vojvodina i Nacionalni sovjet Rusnacoh.